ngumuntu onganaqiniso uNkulunkulu wami. Kodwa kusukela manje ngizolungisa impilo yami. Sathana swele yonke into angakubamba ngayo. Ngoba usathana ukubamba ngale imfihlo nazo. Uthi uzokuthi hamba ufakaza athi uNkulunkulu wena ufakazana ngoba uyazazi. Yingakho-ke kunento kaPsalms 91 mawusindiswa nje yinto oyithandayo uPsalms 91 ukuthi wakhe iappointment emfihlakalweni naye umtshele konke. Ubani lobeka ihlabethi ngimbulele dithi hethi zehatata zalifati letsotle zehuna sengiyavala bazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah, hallelujah. Mawufika enkosini uyaconfess, Nkosi ngiyahluleka endleleni. Hallelujah. Bakuphile bonke labantu abahlabelele, bakuphile yonke lemhlabelelo yemfihlo. Uyasho ukuthi ngiyahluleka, hluleka ngokwami. Bayeka abanye thatha indawo, ngiyahluleka. Emfihlakalweni awusho sigcwele kangaka uthi nginomona zabe babangile umtshela masofikile kuwe umuzwa ukuthi ukhona eduze kwakho. Uthi Nkosi makafika baku close range wamtshela konke, ngoba usathana uzokubamba ngalamaqiniso sowabambile. Mina ngibazana nekhona kukhonza nabantu engabaphiwe la endlini phakathi, khonza nomuntu ongamphiwe la endlini phakathi. Umkhawule makuvuma uvume nakuvuma makakubingelela ongamphiwe usathana ukubamba ngaye. Kube nento nje ukuthi ikhulunyiwe bese kuthintwa igama lakhe, ngoba kuyaziwa ukuthi kuzothi ngaphuma igama lakhe usheshe ufudumale. So uphuma ngalomnyango kanti uyoqedelela ngaphandle usathana. Hallelujah. Cela ungifundele sesiyavala. Verse 9. Jesu wase uthi kuye, lamuhla seyifikile insindiso kulomuntu, ngoba phela le ndodana nayo isitukulwane sa-Abraham. Hallelujah, hallelujah. Funda verse 10 sengiyahamba. Verse 10. Phela indodana yemuntu ide kude ufuna nekusinzisa lokulahlekile. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah. Ukungazi nje okwenza ume lapha eminyango neballpen ebovu, makungena omunye uthi ukungazi ukuthi indodana izofuna ikakhulukazi lokho kulahlekile. Ukungazi lokho kwenza ukuthi abantu abahlulekayo sibabeke ngale emva kwethu thina sihlale phambili. Ukungazi ukuthi indodana ikahlehle izofuna lokho kulahlekile. Ukungazi ukuthi lokho kulahlekile sikunika amagama, sithi sikunikeze wonke amagama alapha emgqonyeni egameni lika Jesu. Yabona umuntu ombonayo kuhle emgqonyeni umbethele uhlobo lwehlazo. Indodana yomuntu isemgqonyeni emelo izofuna lokho ongafanelanga. Indodana yomuntu phela ezofuna umuntu ehlazweni egameni lika Jesu. Yabona masihamba lapha kufori kunodadewethu abaningi abalapha kufori egameni lika Jesu. Ngaze ngahalela ukuthi kube besingeza sizobatshela ukuthi indodana
izofuna lokho okulahlekile. Ngiyazi uma ngima ngemoto bazoza babe baningi, ungazi ukuthi bengingabatshela masinyane before bangithuka ukuthi lalelani bodadewethu, ngiyazi ukuthi kukhona enikufunayo. Uma ngabe bekwenzeka nangu 100 rand, kodwa indodana izofuna lokho okulahlekile. Lalelani, uma ngabe ngingema nje bangangishutha masinyane, bathatha isithombe basamnani ningasibona ukuthi bengime 4.